Lijepi pozdrav svima. Majke me često pitaju vezano uz poteškoće u dojenju i zašto ih nitko nije ranije upozorio na to sve što su proživjele i poteškoće koje imaju. Ja sam isto tako često puta iznenađena jer na mnogim pripremama za porod, pa i na trudničkim tečajevima, govori se o dojenju. Zar ne? Dojenje je nešto što je potpuno prirodno i nastavlja se na porod. Ali isto tako, često puta majke se znaju susretati sa određenim poteškoćama i problemima koje, ukoliko su upoznate sa njima na vrijeme, mogu relativno jednostavno riješiti. Voditeljice trudničkih tečajeva dakako jesu te koje bi trebale upozoriti majke upravo na ono što ih očekuje neposredno nakon poroda. I naravno pripremiti ih da bi se mogle adekvatno postaviti i da bi mogle na pravilan način reagirati. Ukoliko su majke spremne na ono što ih može očekivati, ukoliko su dobile dovoljno dobru podršku u dojenju, i to prvenstveno neposredno nakon poroda u rodilištu, a onda kasnije i kod kuće od strane svojih najbližih, ali i od stručnih osoba koje ih obilaze, poput patronažnih sestara, one će se sigurno puno uspješnije nositi sa eventualno nastalim poteškoćama. A što to majke mogu najčešće očekivati? Najčešće se događaju situacije sa pojavom bolnih i osjetljivih bradavica. Bradavice također na dojkama mogu biti i oštećene na samome početku dojenja, često nastaju takozvane ragade, što dodatno pojačava osjećaj boli i problema u samom prihvatu djeteta na dojku. Također, ono što se događa je i pojava zastoja, odnosno prepunjenosti dojki kada krene laktacija i kada se stvori veća produkcija mlijeka u dojkama. To je nešto što može, ukoliko se na vrijeme ne počne rješavati na pravilan način, dovesti i do ozbiljnijih komplikacija kao što su upale ili takozvani mastitis. Dojenje je doista jedna vještina koja se uči, za koju treba određeno znanje, priprema i strpljenje u prvom redu. Svakako, podrška koju dobivate u svojoj okolini nešto je što je neizostavno važno i potrebno. Ono što dodatno majke zabrinjava i brine i o čemu me najčešće pitaju i postavljaju pitanja je situacija oko dvojbi i razmišljanja da li je moje mlijeko doista dovoljno dobro i kvalitetno za moje dijete. Da li je moje dijete zadovoljno na mom mlijeku ili je potrebno da ga dodatno dohranjujem. O tom pitanju reći ću nešto više u narednom video prilogu.